Usimanga njengoba ethiwa ngikhiphe kuMantonga ngeke ngikwazi phela ukuthi ngikhiphe lasekhaya engihlobene nalo. Lasekhaya ehlezi limnandi vele. Njengoba ngikhipha lasekhaya shuthi ngikhipha shuthi wayenzela ukuthi ingabe ngisasuka kuyena. Andisamthanda usiyacela, andisamthanda uStupid bethunani because uStupid sana consistent. He is a consistent king, akadisappoint tu. Uyilento sathi uba uzaba yiyo and uzaba yilento sithi uzaba yiyo na in future, akatshintshi tu sana. So uthando ke ngoku yena simbone manje silo nosiyacela kuzo zonke ezi episodes, andiyanoba kwephi episode ngoku. So benibukele ke ngoku izolo lo mbhedo wabo usiyacela ebuzwa ngobrother bakhe ngabanye basethusileyo ke nabo bakanti zizithuphethu. Khandibulisa nobulisa molweni ndingamkela kuMamgobhozi TV. So uthando ke nosiyacela sibabona bese Durban, hayi ke baxabane ke beselwandle, uwesi baxabana nanku nomntana ulapha, uthando ubele kumntana bayaqhuthana as usual. Sibone ke usiyacela kunye nobrother bakhe besela, unobrother wakhe ke umdulu sela gqithi then nomnye nanwangusiphamandla but zabeka apha igama lakhe. So abuzwe ke usiyacela ngubrother wakhe umduba, siyacela wena ushiya unkosikazi wakho ngapho eLundi then uzomithisa eThekwini. Then sive ke ngokuba usiyacela kukho intombazana egama loba nguNolthando Mkhize, athi ubrother wakhe ba usiyacela unezimanga, usiyacela umithise intombazana azalana nayo yakwamkhize. Kodwa ke indlela azalana ngayo ngeyoba lo mntana ubiza ifani yakwamkhize oyiseneme yakwamkhize engekamamakhe, kodwa yena ifani yakhe yakulotatakhe nguShezi. So usiyacela umama wakhe nguShezi, so bayazalana. Wachaza ke nakusiyacela ba ndandidityaniswe nguwe kunye nalantombazana, uyazi basiyazalana. Waphika ke nakubrother kasiyacela wathi wayengayazi bazi kunye nosiyacela ba bayazalana besazi lento kamkhize yena. Into ehle excited ngusiyacela uthi limnandi ikhekhe lesihlobo okanye isikhekhe ozalana nalo. So ubrother wakhe nebicifana kuzawuthini, ebefuna mosiba abe naye angahlukani naye xa ezamfunela ikhekhe lasefamilini because limnandi ikhekhe lefamily. And ngaphezulu nobrother bakhe bona kuqala bayazenza ezizimanga zobana abantu abazalana nabo. So ke usiyacela sambone edibana nale ntombazana ke loNolthando, uNolthando caba ebenaye umuntu wakhe aphele emsa khona umntana esithi ngowakhe. Then kodwa ke uthi usiyacela wayedibana nobrother ababakhe ababonise nezikenzi zomntana. So xa mbuza kusiyacela esithi ufuna ukwenza iDNA yalomntana kuthiwa ngowakhe okanye kungenzeka kuba ngowakhe, wathi Nolthando akafuna uthetha nix ngento dibene nomntana, akathi ba siyacela ngomntana wakho lo okanye siyacela ngomntana wakho, qha vele wathi akafuna uthetha nix ngayo. And kusanokude wavuma yena ba ebetowna namantombazana wakhe. Wathi uthando naxa mbuza ngalento yakhe yojola wathi yena akazisoli ngento bezenza because bezenziwa nguye. Hey usiyacela bethuna. Anyways uthando uzifakile kusasithemba akabuyele esikolweni, akabuyela nangoku asikambone ebuyela, yilonto sidikiweyo ke into yabo. Mamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo, khanikhe nitsho nani ba nicinga ntoni ngayo yonke lento. Bye.